na ovakvu jedinstvenu priliku da priznam neke stvari u meni vrlo dragim ljudima, neki malo manje dragi, a još samo sebe. Za početak, voleo bih da priznam dragom profesoru Robertu Stanojeviću da svih ovih godina želim da mogu da kao on otvara takmičenje u predsedniku po 45 minuta i da niko ne će da me prekine u tome. Nešto kao Fidel Castro. S druge strane, voleo bih da mogu da proglašavam pobednike takmičenje u predsedniku po 45 minuta, to predsednicima nije ni do života, kao moj profesor imao razum. Voleo bih imam njegov čuveni osmeh koji uliva nadu da ćete položiti. Od prvog takmičenja predsednik zbog žena. Mada sam zbog tih istih žena bio ljubomoran na profesora Voju Stanimirovića. Koji je toliko šarmantan i toliko inteligentan, koji je pričao tako neobične i potpisane šale, da su samo njega gledale, samo njega slušale. Moj oče mi voleo da je dekan pravnog fakulteta. Sve koleginice posebno vas, zajedno se našpinkaju i još letete u ruku kad idu kod dekana po potpisu. A jedini ste čije je ime ispisano zlatnim slovima na zidu fakulteta. Da ne pominjem, uvek najveća odela i najveće cipele. I uvek savršeno preplavao tebi. Nikola Selaković. Jer je on večeras jedini na ti za Tomislavom Nikolićem. Vi ste želi da 8-20 godina postane premijer Vlade Republike Srbije i da mene ovlasti za nošenje svih opera. Voleo bih i da sam ministar vojnog Šutanovca, ali ne zbog njegovog umiljenog mladača i zatvorenje uste, već zbog prvog reda na koncertu Miroslava Ilića. Zamislite mene, koji sam došao iz malene Sokobanje, kako uživam u djevojčki stan. Ja sam o tome da sam neprolazan, besmrtan, do Tomislav Milosavljević. Otvorom na svaki svoj cikla, a makar što bio pihla, neće dade snijegljena. Volao bih da sam sretniji od nama gdje da pokažu da mlade trici, da imam lepe uste kao Vučić i čuveni super kao Vesne Klub. Kada bih imao hrabrosti, priznao bih mom dragom ocu da do kraja fakulteta želio još 12, a ne još 5. Ali to priznam, to mi se zna. Volao bih i da ne misli da moram 2 puta da sredim na mesec kako iz njega napaš. Priznajem, plaši me činjenica da polako postajem večiti student. Plaši me to da će mi biografiji izgleda pisati samo sa prosekom 6,40 i učešće
me ovako nervira činjenica da više volim Novaka Đokovića nego mene. Da ne postoji sad sila na svetu koja bi ubedila Anu Ivanović da se uda za mene. Mada, pozna. Ipak su mi pravnici najveći i najsrećniji izbornici. Ali u skladu sa jednom ovim vasom, da sam mačka koja rešava spor između dva viša, tako da, kako god okrenete, neću uvek mačka. Priznajem, sve bivše devojke koje su večeras u pesnici sam volat. Ali tebe koju sam prvi put poljubio 20. decembra, još uvek volim najviše. Još uvek vam je milion krugova kroz svoju ulicu i još uvek mi mali supa svoje mame. Voleo bih da večeras postanem apsolutni pobednik i da me zbog toga u drugi deli zove Petra Križ i da je u udarom terminu primjena da vas na njoj već tuđi izbočiti. I da krene kroz cijelu ulicu da priča je vega moje odluče. Nije neki su već, ali ne sjeti smo ministar. Eto, ja priznam sve. Dobro, skoro sve. A mi? Ako ne želite da budete ljubavni, ako ne želite da samo želite i da samo maštate, sedite i učite. Evo! Uvek smo se pitali